islamique, à M. Ousmane, président de l'UPR, à M. Baïla Salim, vice-président de l'Assemblée nationale, à M. Marc Abadé, président du volontariat et sa suite, à M. Yann Moukbar, du conseil communal de Dieu de la Touma et sa suite, à M. le coordinateur alternatif des Pita et sa suite, à M. le président de l'AJPDPM et sa suite, à M. le coordinateur de Pantalasi, à M. le président de l'ADT et sa suite, à M. le président de l'IDM et sa suite, mesdames et messieurs les représentants de toutes les associations de Ouassi, les imams de différents dossiers, mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que l'association de la nouvelle génération Yami de Tanga vous souhaite la bienvenue à cette dernière édition de conférence islamique. Au sein de cette grande et sublime mosquée d'Abdoulamida, mesdames et messieurs, nous remercions toutes les personnes présentes et celles qui n'ont pas pu être là malgré les volontés, sans autant oublier celles qui nous ont accueillis dans ce endroit si magnifique. Mesdames et messieurs, le but de cette conférence est de permettre à nous musulmans d'acquérir un savoir énorme sur le thème que notre aimable conférencier, Dr. Mamadou Riba, est en train de nous aborder, à savoir le chiffre et ses catégories. Nous espérons que cette conférence nous permettra de rectifier plein de choses afin que nous soyons des grands serviteurs d'Allah, mais aussi des transporteurs de messages pour ceux qui n'ont pas été contents avec nous. Mesdames et messieurs, au-delà de cette conférence, nous comptons mener des activités allant non seulement dans le sens de la religion, mais aussi dans le cadre de développement local, notamment aider nos jeunes frères et sœurs résidents au village dans les institutions scolaires islamiques, accompagner les jeunes dans les différents métiers, faire des campagnes de recensement, promouvoir l'agriculture, etc. Nous espérons atteindre ces objectifs grâce à nos appuis et matériels, mais aussi et surtout grâce à nos bénédictions. Nos salutations vont à l'endroit de toutes les personnes qui ont participé de peu ou de loin, qui n'ont ménagé aucun effort dans cette conférence un succès. Merci pour votre déplacement et engagement vers notre association. Nous sommes à votre disposition pour tous les messieurs brigadiers. Vive Kanda, vive Massi, vive Bika, vive la Guinée, qu'Allah nous bénisse. Amin. Shukran, merci. Merci évidemment à Dieu de la Dr. Bernard, Ustaz Muhammad Bourika. What I did, go to Ghana. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On acca hakke haray ko taƴoniri kon ɗo seeɗa ko dewal kadi wonnoɗen inchallah julɗo on kanko alhaali makko fof ko moƴƴere ko iwgol e dewal yaha e dewal hay ko fowtoto kon si o ronki e dewal fi yo waɗo e dewal goo hay nden fowtere ɗon kadi ko dewal haray no fuɗɗonoɗen noon shirku ko wiyete shirku kon kafudugol e allahu subhanahu wa ta'ala ka dewal ko geɓal allah ngal imma ƴetta ngal fof jonna goɗɗo ma ƴetta ɗon gokku bakindira allah e goɗɗo goo jonna ma goɗɗum woni noon konko kafuduɗa e allah ko annabijo on ma ko nulaɓe goo ma ko malaika ma ko waliyaɓe ma ko karamo ko ma ko jinna
ma ko leggal ma ko hayre ma ko kullu fof ko gootum ko shirk. Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon o jaɓata few nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no makani en ɓangini en ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala wi e hadisul qudsi ana aghna shuraka'i ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu. Allah subhanahu wa ta'ala o daali ma o wi min komin ɓuri yondinade kafideteɓe accanowo mo kafidi inna mi muñanike ma komin ɓuri wawde ɗum. sabu kala golluɗo golle o kafidinmi e golle ɗen goɗɗo goo mo wonami mi accidaymo o kafidinmi on e golle ɗen. taɓa jonno si dewal Allah accidima e goɗɗo yo yoɓe ko julde ko korka ko hajju ko zakka ko on to itata ko yoɓe ñande darngal wala. idan haray shirku on ko hunde mawde ko tooñe ko ɗum waɗi Luqmana inni ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim. o wi ɓikkun an Luqmanul Hakim o wi ɓikkun an wota shirkan Allah dey sabuna shirku ko tooñe mawɗo. shirku ko tooñe mawɗo ko ɗum wasi Allah kambiri wonde o luttinay on tikka yiite o yafatako mo few. ɗon ɗo seede muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o linti annabaɓe e nulaɓe yahayɓe ɓattiɓe noogay o inni walaw ashraku la habita anhum ma kanu yamalun. hara ɓeeɗo o ƴetti e Nuh o ari Ibrahima o linti ɗon ɓe mus no andi ɗen noon ka suratu An'am o wi walaw ashraku si ɓe shirkan no Allah la habita anhum ma kanu yamalun ko ɓe gollayno kon fof ko ɓe golluno kon fof bonayno. Allah wi nelaɗo makko on la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. an Muhammadu an tigi si a shirkanino Allah golle maɗe fopp bonayno wona perduɗo jeyaɗo e perduɓe ɓe yoɓaka ɓe ala joddi hay hunde. si tawi hay nelaɗo wi'ama ɗum ɗo on andi enen peti Mamadou ɓen kan haray itti e sikke e si lanɗo dogi on ɗum matula watta matula kan koye wiru ka idan shirku on koyen rento e makko. joni noon yalli e julɓe shirkoɓe ala no woodi woɓɓe goo sikka e ko wiyete shirku ko argol moƴƴina sanamuru ha gayna waɗandu hoore waɗa juuɗe waɗa koyɗe waɗandu gite e noppi fof joɗɗinan ɗo ara waɗa ɗon ni allahu akbar ma inna sanamuru akbar sujja ɗon hiɓe sikka ko ɗum ɗo tum woni shirka. Allah subhanahu wa ta'ala on tabintini wonde ɓurɓe ɗurde ɓen ɓe wiya hiɓe gomɗini kono hara ɓe bakori toon shirku hum o wi wama yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. ko ɓuri ɗurde e yimɓe ko ɗum ko alqur'ana Allah tigi wi ko ɓuri ɗurde e yimɓe ɓen ɓe gomɗinta Allah sina hara e cenɗe goo hiɓe shirkorde imma hiɓe andi ma hara ɓe anda nokkel goo hara ɓe andi totere. so yahi ka wuroji ɓe waɗa e piiji hara ɓe andi ko shirku ɓe na mo shirkanali fi nayi ɗin o sirta e bukaji ɗin ngol konngol min heeɓi ngol nande mo shirkanali nayi mo shirkali fi nayi o sirta e buka ɓe mana ko watta ha neɗɗo heɓa nayi kon ko shirku on si onti waɗali shirku heɓi nayi ɗin aray ko maafe haako buka ko ɗum ngo ñamata ya laytahu hanino o ñama maafe haako hara o shirkali ɓuri waggol shirku o wura kosan e nebban e kettugol e torde
idan julɓe ɓen no woodi wonɓe shirkude nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam yii goɗɗo no waɗi piɓum oyni ariga oyni kum piɓum noon oyni minal wahina ɗum ko ka yimɓe lowɓe ɓen yani ka moccooɓe ɗum annotoɓe moccugol ko piɓol lekki bole ko lekki ŋuuro ko lekki ɗum ɗo ko lekki koye ɗum yettu tum naako ɗuma haɗa maki bugo alkiha bugo ɗum ittu o wi la in mitta wahiya alayka lan tuflah ittu ɗum si a maydi e ɗum ɗo a malataki laano rentini en piɓi e talki te ben hoy e bakan hoy ko haɓɓete e tenir kun sila ñiire ngiiru haɓɓangol ɗum fayɓe fiwo yani fi ñiƴƴe ɗen ara Musa ali waɗ ɗum ɗo ma hijabu on yahi woɓɓe ara ko jawoy sila ma ko tenirkoy kullu hadihi suwaru min ashirkiyat boneji shirku ɗin si tawi neɗɗo o heɓali tawhidi timmuɗo on tigi yuminu bi umurin tafihatin khuzabilat wa turruhat wa akadib wa abatil si neɗɗo heɓali imanu timmuɗo on tis o heɓali tawhid o gomdinay piihoy taafuhoy piihoy koye ala fira allah waɗay bugoto kulol ka ɓernde makko kala ko o yi no memmino fayda ko o wowa yiide no memminora noon o hulay hay pallardi kosi kasa kasanni dogi yi ayi no pallardi yaari ɗum namere ni ayal ndi ɓoylori ndi waɗi ndi si ƴuru ƴukkuwal ari jemma jooɗi kawre suudu aati inne si weeti mimin ene ananno komi nani hay suusa ha innutugol ananno komi nani min kadi mi nanno min kam mi nanno mi ɗantaki ha weeti yaaki ngal no gasa ngal jantoto inde allah no gasa ngal juulay ko haaju maggal ngal woni e wowlude ɗum ɗo namere min ka reedan ɗum taƴunoɗon wontani mi dogudu si wonti heɓali tawhidi ɗum kala ko memmini ko fanɗi wo o firiray ɗum e alhaali goo so o yahi o fokkiti laawol o yahi o yi lawal ngol cula ko cula ɗen fottema ɗum na taƴitete ɗum nani konti takko rewa ka burure ha kangol hatto e ɗon tartoyongol yaha yaaki ono cula yilorrete honno ngi wawi lorrudema ko ɗon ɗo woni bone shirku o hulɓinte piihoy koye tawata koye no jokki haaju mum ko ala koye hunde ko koye relation ala hakkude makko e fi gurdam maɗa a maloytema a marata a heɓoyema a heɓoyta haaju mum ala kono woɓɓe yiltoto si fokkiti laawol fotti e gookiji ko sentere gooki a yaani nodi foto mi yiltike nono laawol ngol feewa yilto sabu ɗum no satradia e makirani hen ni ma mbile ɓe yeetomo na ya yaltir yeeso ma ngon ko ya waɗu ɓawre yara ɓawre wona ya yaltir ka dambugal hoggo janal sa fotti siko debbo attiɗa fottude aray laawol ngol no feewi siko gorko ko ya suuɗo mo na ya fottu e gorko sifawano ɗum piiji ko tawata wallahu almustaan bimana sen addi kam mbaadiji shirku mbaadiji ɗin no ɗuuɗi daabito on kala ko waɗa woɗa fiya heɓu ma fiya daɗu naaka alqur'ana woni naaka sunnanelaɗo woni andu ko shirku hud kama turid ko suɓugol ñalande nde ñalande ɗo nde ɗo wuppatake ko alarba karere nde ñalande ɗo suudu didetake nde ɗo nde ñalande ɗo peera wattake nde ɗo nde ñalande ɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wattake taki ko hombo wima wattake addani dalil
ka alqur'ana ma ka sunna ma kongudi almamiɓe feƴƴunoɓe yimɓe makko baaɓe feƴƴunoɓe wonde nde ñalan ɗon ɗum ɗon wattake tawi si tawi nde ñalan ɗon ɗum ɗon wattake taw si adna allah fopp watta ɗum ɗon e nden ñalande ɗon taw sino woodi ñalande tawata peera wattake adna allah on fof haray goto jombata nde ñande nde ñalande no woodi nden ala no woodi ñalande nde yaltatake goɗɗo yata ɗaɓɓere voyage atake fes nde ñalande ɗon leere kala leere aray 3000 avion ko fandi o ko fandi fewndu ka wonde nde woni avion je guluji tati no wengi ka horeyo ko ɓuri fanɗude kon e nder aduna o joldayde ƴawrede alotoɗo e altotode ndaaro ka fly radar tan reka fly radar a tawayi avion je nowa koode ka asama ɗon noon ko avion je na terrain je na otoje na motoji na seppoɓe ɓeɗo fopp ko kala iwɗo e nokku yahi fokkitani nokku ko haaju makko woni yahande ɗon ɓeɗo fof ko laawol ɓe yalti ko ɗaɓɓere awa an si nden ñande a yalti moƴƴanalima na e ñalande woni koye ma woni si moƴƴani million ji yimɓe an moƴƴanalima takan so ñalande ndi ñalande nden kande bonata itte sikke lewru ine ndu lewru ɗo fof ko lewru ndu ala sabbordu lebbiɗi ala sabbordu ɗi jombatake e muɗum wayyo an a jombata kan kono woɓɓe goo koye ɗi mutta jombude enen woɓɓe goo ɓe tawata tawhide on no manki seeɗa wano e juldandu ɓe jaɓata humugol dewgal e juldandu or que leyɗe goo ƴette wona sénégal ɗo kawri ɓattade kamɓe koye juldandu ɓurta jombude ena an fi a waɗi moƴƴaali tindina wonde koye ñalande nden woni ma koye saa an woni saa aji ɗi ñalaɗen ala juugol e gurdam men ɗam idan ɗum ɗum fof ko shirque wonande jokkuɓe kaburuji remoɓe aynoɓe ɓe jogii noneji shirkuji ɗuɗuɗi imma ko waɗugol naseele jilla e awdi ma yaha waɗa piɓi haɓɓa ka maaro fi mboolo ma ɗum ɗo ma ɗum ɗa no ɗuuɗi alhaali ko woni e mum kon koko annduɗen en fof ɗum ɗo fof e muɗum ko shirque no metti wowlude ma wona fof wawata faamude nana so neɗɗo si o hoolike hunde o gomɗininde tawi ɓe o hooli kadi ɓe o teddini o mawnini no wadde hunde nden sa inni nde hunde wattake wene an haqqille maɗen dirti seeɗa an wela fi neɗɗo wela convaincude no woowi ɗum no dogi fer mawɓe maɓɓe e sewɓe maɓɓe worɓe e rewɓe teddinaaɓe e teddimɓe fof ko ɗum ɗon no hooli ɗum no wadde ɗum ɓeyniɓe ɗum ɗo moƴƴa a yawoto allahji amen ɗi ɓe nganndi Quraycankoɓe ko ɗum ɓe wullituno e nelaaɗo ka bappa makko innahu yusaffihu ahlamana wa yashtumu alihatana wa yukhalifu aba'ana o yimɓe amen jogiiɓe haqqille ɓen o wattiɓe jofooɓe allahji amen ɗin o yenniɗi o aybiniɗi o sabotiɗi ko mawɓe amen jokkuno ko woyni ɗum nasooɓe o men gasdata e makko ɗo yeetomo sina ɗum men rewa e makko minen ko antungo emen hersi ɓay an ko enen o wona ɗum hadihi daydana wa hadihi l ada mustamirra ala marri l usuri wadduhur ɗum ɗo ko aada ko noon wayi ɗo ha ñande dargal ngal dari ko e nder ɗum allah subahanahu wa taala faaminoyta woɓɓe goo ɓe jaɓa si allah okkima tawhid selluɗo tawi hariɗa gomɗino ɗin piiji a hayla e hoore ina dongal ngal wi a foygitoto a wawi wa rondinanoɗo dongal ngal townata wondi e maggal ha dande nden suƴi ngal itte nde wotere a woni fierté
tawi joni sa fokkiti nayagol limoya goɗɗo darantama anga darana e hoorema ko leere hombo ko taxi hombo fokkiti ma est ce que vol on ko honde réserve waɗa réservation immoɗa yaha hakkitandema ala no ɓawli no rawni no niɓɓiti no henti ko a fokkite tu yaha ila a woni a heɓi liberté ko ɗum woni liberté ko heɓugol aqida selluɗo wallahi sa falama jombude ala tefde ko lewru hondu ni nde ñalande ko honde ɗum hawroyeyi balɗe ko honde ko nogay joyi moƴƴa adare tun ko fewde honde hettoto ɗon ɓen hetto ñalande ka non dimanche c'est bon siko didigol suudu ala e ɗaɓɓutude hay fus so wona ɗaɓɓude matériel ji ɗin ɗaɓɓa maçon jo ma on e ingénieur jo on yaha ndi ɗon hiɗa fowti ɓe jogiiɓe ɗi woɗaji andi sa golliri haqqille ma a heɓay tawhid hara wurin fayda goɗɗo jangginali ma joni ndaren jogitiɓe ɗi woɗaji feƴƴiti ene ɓe nawnata ɓe nawnay ka ɓe nawnirtake ɓiɓɓe maɓɓe nawnata mamaya ɓe waɗay ɗum ene ɓe no heɓude ko ala e wadde woɗaji ko heɓali owe ko rewata e hoore yimɓen kon fof reway e hoore maɓɓe iɗan ko honɗum woɗaji ɗi nafi ɓe min walaysa tahaddutan ani nafse aw bil nafs wona yewtugol fi hoore mo mamantagol min gilal law no allah komi maandi ɗin woɗaji fof mi jaɓano ɗi miɗo yawitinoɗi ha feƴƴiti mi tippano hay nokku kono tawi wonki ankin jaɓa ɓe innayno ɗon woɓɓe no toon yimɓe ka amen yummiraɓe ɓe bimbinayo ɓe innite wo ko haaduɓe ƴiiƴam si ɓe inni ko yumma kaari ma ko ɓe hoɗuɓe nokku kaari bimbi on fof ɗo on ti ittude kooƴe nayi woninde maɓɓe nde si bimbi ke min e goreɓe amɓe min ko kaari en min antuge mum min na gasa mi wowla ɓe innitake men fof ka hoɗa men mi inna kaari nenan kaari kawan kaari fof an yaji tembenten ni kono ayyey ono noon tawa fof simi yiyani ha kamɓe tigi ɓettoy vraiment Mamadou o anda ɗo o ko hay fof sala moye wadde ko wiyeteɗo mi est ce que ɗum ko gonga wena ɗum ko ɗuma tun ko haala idan ɗi woɗaji en accay ɗi joni waɗgol talkuru ma teɓenwol ma bakanwol ma piɓol ko heewi kon karamokoɓe windoɓe ɗum ɓen wonde hara inde Allah no toon ma yoga e ayeje no toon kono tawi no toon inɗe ma konguɗi a anda signification majji wiwinde toon masalan gahaja a anda ko no firi haygalala hil hashila shinshishin e nder barhuto on dambude muɗum ade okkike muɗum ha mutoyke joni o hashin shishin honno firi karama ko ma yettako makko ɗum firi ko ɓen to wirdo ɗum ɗo wi haygala hasinasil hashin shishin wirɗa ɗon laabi ɓuluji 350 ko firi anda ko no gasa ko inde jinnaru ɓurɗu mawnude nunno ɗum ɗo si wattama e nder woni ko e tebenwol ma ko e bakanwol ma ko e talkuru ɗum ɗo ko shirku no wawi ɓe inna ko qur'an on tun ɓe windi qur'an laaɓuɗo pos windama e kaydi ñobbama ño'ama kama ɗum ɗon kañum e hoore mum qur'ana wona shirku kono no wona shirku mawɗo no wona shirku tosoko honno wonta shirku tosoko si tawi goɗɗum wopoyima ayni ha Allah dandiran ɗum ɗo kono ko alhamdulillahi ko barki Allah e ndu talkuran ɗo Allah dandirinmi
afiɓe wonde ko Allah woni danduɗo ma on kono noon ko nduɗo talkuru woni sabu ɗo woni shirku tosoko no wona shirku mawɗo fiɓa wonde ko ndu talkuru ɗo tigi 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 ko ndu danduma no waɗa joni yaha ka karmakojo yette sojo wi waɗen talkuru ha moƴƴa o innama he ma tebenwol ngol tebenwol ɗo ko si a voyage de si a fokkiti a yiɗi telimile ara Conakry ta accum ngol tebenwol ɗo de ma ngol bakangol ɗo sa acci ɗon ɗo ko heɓoye ma o haray ko an sa ƴetti ɗum ɗo haray lanni joni ara aka gar voiture ƴawa ɓeynama ko ɗiɗo lutti ƴawa joɗoɗa wona tum waɗani mi acci tebenwol ngol maître mi acci ko accatake be mi yilto ka suudu he mawɓe son min yahay joni min heɓi to goto min yahay son faala yahe min ɗum ɗo be mi yilto ka suudu awa ƴette taxi moto ƴetta taxi moto doga ƴettoyangol pooɗangol hayɓa ha moƴƴa ara ƴawa joɗɗa en awa joni gasi ara gasi joni amay aro ngayo ton luuɓa feren taƴa ngal waɗa tuggitude ngal tuggo ngal immo ngal waalo ngal immo ɗon ngal yani woɓɓe go sama ɗon ha ngal ajjitoyo sortoyoɗa tawa ko an goto hay hunde a ngasaki tawa ko mayɓe e barmuɓe ɓe koyɗe mum taƴi ɓe juuɗe mum taƴi tum ye no batti mi accanogol ko honto ɓernde ma nden attoto yaade ko waɗi ha daɗuɗa sikki ala sa ala tawhid ko a wiyano simi adduranogol min kadi ko ɗo mi luttayno a waɗi shirku mawɗo ko welata Allah ko fewndo ka heɓuɗa ɗo ma fewndo ka daɗuɗa ɗo ɓernde ma doga e makko wonde ko kanko danduma ma ko kanko okkorma kono si ɓernde ma nde yahi tum tawa ka goɗɗo rewoyi taw toon si feƴƴoyi ka makko kanko Allah haray si feƴƴoyi ka makko kanko Allah haray woni shirku tosoko si feƴƴali hattiɗon tum woni shirku mawɗo ɗon noon no heewi piiji feppodiray andi Allah no planifie piiji ɗin no eɓɓi ɗum ɗo ko fewno ɗo watta ɗum ɗo ko fewno ɗo watta ɗum ɗo ko fewno ɗo watta si ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waɗa si ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waɗa joni noon si a yehi ka mbileɓɓen ɓe windanima ma ɓe waɗanima goɗɗum feppodira noon tawa hewtino ka Allah watta ɗum ka heɓata ɗum heɓa batti mi yano ka ɓe ɓeɗaynali lam kono ma min mi yetnoma ceerno Saydou Sow ɓen ɗo mo huwodire maɓɓe ɓe laaɓodiri aɗa haaju makko feewi woni shirk idan andu ko honno defata goɗɗo shirkugol ko angal gomɗingol koddori e Allah tigi tigi o profond ka ɓernde ma si a hoolike wonde Allah subhanahu wa taala piiji ɗin fop o eɓɓino ɗi no Allah sallallahu alaihi wasallam maki noon hadi selluɗo wonde ɓiɗɗo si heɓi balɗe 190 ka reedu yuma muɗum Allah emmina e malaikajo o yamiramo yo windu arsike makko on ko heɓata kon fuu e ko heɓatamo kon e lajal makko ngal siko o malaɗo ma siko o malkisaɗo ɗon noon ko winda kon yoori karambe ɗin ƴawi ɗum ɗo montatako sa hoolike ɗum a yata karama ko batini few yawgol karama ko batini ko shirku no woɓɓe maɓɓe ɓeyna menen ko Allah men toroto no wode e maɓɓe wiyoɓe menen ko kun faya kun on men jogii a yahi ka goɗɗo ino min miɗe jogii kun faya kunu andi oɗo no wi kanko ko Allah innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun bima'ana kanko o wi'i ko o jogii kon si o waɗi tun ko ɗon e ɗon ko kama tara andi no waɗi karama koɓe goo wiyoɓe menen ko kama tara on min jogii yani kama tara mi waɗay tun ɗon e ɗon yiwa ko ɗon e ɗon na wiide wo ko si Allah hoddiri amman ɓen ɗon wiyoɓe kama tara ma kun fayakun
ɓen no mbeynata ko si Allah hoddiri ɓen no ko kamɓe cheytaneji janɗimon e gollude ɓen no jogii barhutu ɓaleejo on tigi tigi ɗaɓam ɓen ɗon ko yalta on tigi yalta e diina taw few si o heɓa on grade ɗon kanko e cheytaneji ɗi noon jinnaji ɗi ɓe haalda ɓe waɗa accord convention confirmé ko on tigi faala kon ka adna ɗo waɗay goy ɓe wawi wirindema ɓe wawi addandema ɗo ko woni Sénégal ɗon e ɗon joni jinnaji ɗin iɗi Allah no okki ɗi waɗugol piiji ngalawji o shirku ko honde fayda neɗɗo o ɓurata shirkude ka cheytane habbi ma ɗon ko nokkeeli ɗiɗi ko tuma hulɗa ha taw ko honno mi daɗirta ɗum ɗo cheytane ara en acci mi yetoma ko honno gerdata a yaha yiida e kaari en si ɓe ñoƴƴini ɗum woltaki fimum aduna matuma faalaɗa hunde ha taw si mi heɓa e num ɗo taw si ɓeeno maylam taw si mi heɓata o poste taw si mi heɓata o jiwo taw si ngal julayagal an ɗo marsata taw si mi dikkata nde nawnare cheytane ara sownoma ɗon ñoni andi fiyo ɗum régil a yaha yiida e kaari en ko heewi kon say on tigi yahata ka karma ko batniɓe ma on tigi watta shirkuji ɗi ma woɗaji ɗi wo ko fiyo heɓu ko o faala ma yo daɗu ko huli ɗum ɗo noon kala ko tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala tun hertori wawugol waɗugol ɗum si a ɗaɓɓiri ɗum goɗɗo ma goɗɗum hara e waɗi shirku wawi goɗɗo ina no piiji ɗin on tigi be waɗa sabu onon ko woni o onon sabu ala oye minen kadi sabu no ka amen ga o waɗay sabu ko goonga Allah subhanahu wa ta'ala no waɗiri gurdam ɗan ɗo ko heewi komo waɗi kanalji sa fala hewtode to ko ɗo rewata etoɗa katakatanoɗa waɗa ko marɗa feere kon torɗa Allah yo waɗane ko amara feere kon ko ɗum waɗi nelaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam ɓaw Allah yamirimo newnanimo joni yo feru yo doggo o yalta makka ɗon moƴƴana dawa o ko watta ko jemma o yaltiri suuɗi o ɗaɓɓi mo o yaada setejo o ɗaɓɓi tindinowo anduɗo laawi taƴitirɗi ɗin ka suuɗorteko o turi jurol ngol imo fokkitiri telen ka nano o yaari telen ka ñaama funnange ñaama o yahi o suuɗoyi e fammere o inni ɓe jokkita en yonno suuɗoɗen ɗo ha ɓe jokka ɓe ha ɓe poto padano yo si ɓe ronki ɓe hootay on tumata noon hirten laawol ma ɗo wawno o yaltira ñalorma e yeeso maɓɓe Allah dandamo kono ko janngingol en wonde a ƴettay sabu kono ko sabu hombo ƴettete sabu dagiɗo ko ɗum waɗi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kadi ka gaswatu badre ɓawo ari o darni haɓoɓe o indi onon fampotoɓe wone ɗo onon ɓe waɗɗiɓe onon wonire ɗo onon wonire ɗo o classe fof bataillon on mo be ka duwa wonde ɗon o classe o waɗi plan d'action fi guerre on ha o gayni himo andi ɗum noon tun gaynata wakkilare nden tun gaynata ko be tawfigu Allah on o yayi noon o towni juuɗo ni Allah hila fodunomi wonde mi foolay a wallayla a jiwdanayla awa ay ɓe dariɓe ɗo kummojo bum ɗo si ɓeɗo warama a rewataki ka hoore leydi ɗo hande kadi Allah wota hersinan Allah walla Allah faabolan e hoore ɓe ayɓe o tori ha wanade ne iwi ka balwal makko yani Aboubacar ari watti inni nelaɗo yoni accirni Allah hersintama ko ɗum waɗi ndaare ka nelaɗo ko nelaɗo du'i kono no ɗuuɗi so heɓi nema o yetta Allah o du'o si sattende ari o du'o ko du'a on
joni ta en yaw ka karama ko batniɓe few kono noon na en ñobbu juuɗe kadi joɗɗen fanken inna fof koddori Allah ko Allah hoddirimo ko ɗum a toroto Allah yo Allah dande ko Allah jeyi mbile ɓen ko Allah jeyi jinnaji ɗin ko Allah jeyi ayɓe ɓen ko Allah jeyi bomɓe ɓen ɓe fof himo wawi heedude hakkude ma e maɓɓe ta ko ɓe heɓɓi o hewtata few kono a torotomo noon a jeejaymo noon a janto inde makko noon a mawninaymo noon hooloramo sa hoolorimo a torike mo joni Allah ɗum ɗo ɓay ɓeɗo min mi andaɓe mi rena jinnaji ɗi mi renaɗi mi rena cheytaneji ɗin fes Allah subhanahu wa ta'ala wi yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kanko cheytane e yimɓe makko ɓen jama makko on hiɓe reni on onon on renaɓe andi ɗon haɓdugol emo a rena na ko weli fi inna Allah dandam bone ɓe min ko ammi hoolori ala an ko ronkuɗa ala ko ronkinte ala lawotoɗo ma fopp ko e tamande maɗa woni dandam bone maɓɓe janga azkar jantete ɗin bimbi e kikiɗe e fewndo ka ɗantoɗa lasata tawno simo ɗanade num so ari ɗanagol o hiɓɓida juuɗe makko ɗen o wutta o tubta o janga ayatal kursi qul huwallahu falak e nas o fitta e ɓandu makko ɗum fof o waɗa ɗum laabi tati isan waɗa ɗum tawi ɗum o butuno ñaaɗi sansi dara ka sansari dara feƴƴa tum fop feƴƴa waaloɗano hawto tum kadi hi jaka weetiɗo jaka ñallino immoɗa yaha si a aawi a howali yeway kawgol ngol koye a janto inde Allah toroɗa Allah duumoɗa fof si a jantade inde Allah cheytane ɓattata koma few ya heɓde baraji ya heɓde hoggo baraji ɗin sa a torike Allah tun ay Allah okkora hunde kaari ma Allah dandan hunde kaari a heɓi baraji o waɗi a qirritike Allah no woodi a qirritike Allah hino mari a qirritike Allah hino waawi a qirritike Allah hino okka a qirritike an ko a lowɗo ko ha ton jinɗo ɗon ɗo fof ko dewe gan ɗon ɗo no ɓuri a yawgol ina joni hara e wallelan ɗo e ɓe hiɓe ɓe jokkimmi a yahi toon ɓe jokkuma sayi a wullitike e karama ko batinijo o ɓeydite hulɓinde o hulɓinde taw ha ma poda e hoore ma ɗum wonduno karama ko batinijo Sénégal mo waɗi bini wi molanangi Allah sacci ɗum naɓi ka garanken ɓe saccanimo ɗum waɗi couleur ji waɗi piiji waɗi koyewa juuɗe ɗum a susta ndarude sikkay tun ko jinna wi sa yaltiti ɗum a yingi reedu ma ɗum taƴe ɗum ko waɗi ka réception ka o jaɓɓoto yimɓeɓen ɗon awa mo waɗi himo humi ɓoggol e bini ndin ley joɗɗini wore goɗɗo humi ɗon ɓoggol so potini ndi haayoto ndi waɗani ko ɗum so o jooɗi ko ɗum andi ko waɗani ga mo humi ka koyngal ka hondu makko mo waɗi balasan sami o poora ɗum tun jiwaɗo ni sa a falte dogude woɓe fokkita dogude no ta hulu ena e jinna wi accu o ko koɗo hara ko fenade o wolwinaɓe wi goɗɗo no ari ɗon tawi on no gerdede e baba goto mo no fi leydi o ari o piyanimo ceeɗo ɗon ko heewi komi tawatake nde mo waɗa ɗin guertareji makko kono ɗon mi dari mi acci mi laara ko honno woni e ɗaynirde ɓe yimɓe awa o pii ceeɗo ɗen o bugi o hayli o lanci wonde goo yahi ɗo yeeso wonde no iwtiri ɓa onni heeyi gisga ayi kiimoye yaw kiimoye kila topp gis nga seen diggante léegi mu jàpp la oyi oɗo nde ɗo yeesore ko an woni nde yeesore ɗo nde ɓawore ɓattinde ɗo ko oya gañuma on mo wonɗa gerde ayi hakkude moon on joni o nangue a yurmila o wawima wi lallay def nak joni ko honno mi watta demana dimbali mi wallete sabu na yayurmi mi wallete yama o wi
mo jogi ɗon noon biniri nasi ko o wawata o windata hay hunde o jangata hay hunde o wawata windude o wawata jangude ko ndaha miɗo tawa ndaha kanko ƴetti o wancini ka binirago ene addoyi ndiyan o waɗi ɗon ha heewi o yeƴi ha ƴufi o uddi o yini ɗum ɗo ko biru am min fi am min ɗum ɗo mi waɗanta si wona ha hara ko giɗo am mo mi anani kono ɗo mi wancinanta ɗo seeɗa wattoya ndiyan e muɗum o yettinimo ɗo mbuuɗe bus ɓay o yahi o inni mi karama koyen ɓay ɓenanami ɗo jogi gite nayi ko gite ɗiɗi mi mari ɓenni o mi daranɓe acce mi darana ɓe ɓey ay idan si a ɗaɓɓimo hulata Allah ha a fotti e karama ko batinijo wotta feƴƴu ɗon dey wotta feƴƴu ɗon few no yurmi ko hawni noon joni hay yimɓe goo dambitiɓe ka sunna tetri sonnaɓe goo ɓe watti moltade ɓe yaha ɓe yiidoya e ɓen modi an no faala jombude minani inde ɓe jiwono ɗo yiɓe haɓɓiti ko on ɓe jombata si on wallilan ha ɗum ronki latade haray ko wiɗo mi womiɗo wakkili andingo konngol ko wiɗo mi womiɗo wakkili konngol hulɓinigol karama ko yette sojo batinijo nani ɗum wona mbuɗi ɗin tun o fa ɗaɓɓirtamo o ɗaɓɓira mo piji ɗin fof ɓe jiiɓay rewɓe ɓen ɓe waɗa ɓe ko ɓe faala kono ɗum yimɓe wakkili ɗum goy si yonaɓe Allah yurmaɓe so wi o waɗay mo zina mo wakkili fiita ɗum no laatoto ma fi jiidiji ɗin fi alhaaliji no hulɓini ha feƴƴiti idan shirku on ko yen rento shirku waɗay ha Allah aña on tigi fes akkidamo e hoore makko wa adanu min allahi wa rasulihi ila nnasi yawma alhajji alakbari anna allaha bari'u min almushrikina wa rasuluhu Allah déclari kanko e nelaɗo makko on wonande yimɓe ɓen pop ñande hajju mawngu ngun ñande fof tummonde ka tumra ɓolngal mawnude déclaration wonde ɓe shirkoɓe Allah e nelaɗo faalaka ɓe fewu ɓe dandike ɓe fes so yahi noon ha tawi Allah tertikema few nelaɗo tertikema few hara heeɓi tana idan wattanen fondo etoɗen sellinen tawhidi men on anden ko honno woni shirku defte karma koɓɓen no windani en ka makuji nelaɗo e ka ayeji alquran moɓidiran en holli en ko honɗum woni shirku etoɗen anden si en andali shirku en yanay e muɗum sikken na shirku hara ko shirku no wodi woɓɓe goɓe no tel sorte ɗum ɗo ko fiit ko torare Allah woɓɓe go eɓɗita inna joni o nasi ko wona e lotede ɗum ɗon e comprimé ko wona sodede ma lekkele ɗen ka pharmacie fof kere na lekki fof ko lekki awa anno famirɗa noon kono andu Allah subhanahu wa ta'ala ko wi kon wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtaru Allah jeyɗoma on tagay ko o faala ko o suɓo kadi o suɓike wonde joni o none ɗo ta on toror ɗum ɗo mi harmini o none ɗo torore ɗum ɗo ko non haɗi torora ko Allah yamiri ya toror kon acca ko haɗi kon tawa ɗum qiyas eɓidira non no ɓay ɗum ɗo si ɗum ɗo ellala e mum ɗum ɗo kadi ara ellala e muɗum la nelaɗo maki ko shirku an innana shirku eɓidira ɗum ɗon ɓay ɗum ɗa kadi no waɗede an indaɗo kon mbo ɓuri andude idan rento ɗen no jeeya e ko waɗte e waɗede shirku telen ka du'a alaji raja ɓe makanino en nane du'orgol barkinora no anda pellet wano Makka e Madina no jogi barki pellet nelaɗo no mari barki ɗon sikki ala en kono est ce que Allah no yamirma ya toror ɗum yiltoɗen ka alqur'ana annabaɓen ko ɓen ko rabbanaji ɗum ka annabaɓen e nulaɓen ka ɓe tori Allah toon fof ndaare si ɓe watti toon barki hunde kaari annabi Ibrahima sa yahi hajju ko batteji annabi Ibrahima wattata
himo andi arafa himo andi muzdalifa himo andi mina himo andi ɗa kono o wi'ali ɗum nelaɗo toraki wi barki hunde kaari tayib inna nelaɗo ɓay kanko woni jom barki kin ko kanko barki norte kanko o wiyata barki an aren ka sahabaɓe ene hiɗen andi dina kam ɓuri sahabaɓe ndaren ko konngol sahabajo hombo e nder ko o du'i kon o wattori ton Allah waɗa men hunde kaari barki nelaɗo barki ɓurnaɗo on en yiyata ɗum haray wattanen fondo ɗon ka du'a yimɓe ɓen no wadde shirku ɗon shirku tosoko ko honɗum jeejirta Allah inna barki ɗum ɗo ko dewal ko wonɗa e wadde kon ɗa wawide Allah jaɓanan ka korka an Allah danda yiite barki komi yiɗi nelaɗo ma on kon yiɗugol nelaɗo ngol ko an woni e wadde yani koko waɗɗa kon an ko attuma on ko ɗum jeejirta Allah barki nde julde nde mi juuli ɗo joni o fanamo mi juuli ɗo Allah yanñanan arsike on jaɓanan dewe ɗen selinam paykun an kun waɗnan ɗum ɗo waɗnan ɗum ani ɓattora Allah golle ko waɗɗa kon hiɗen andi qissa arɗo ka sayi muslim on ɓe yatato ɓe fottunoɓe e laawol ɓe yahi seeɗa ndiyam fuɗɗi saƴude ɓe yahi ɓe sori ɗon e fammere hayre iwoyi ka iwi ari uddi hunduko fammere nden ko qissa mo anduɗen en fof ka ɓay hayre nden ari wi ɗon wek ɓe inni ko Allah sokki en Allah naadi en kaso ko kanko tun wawi yaltinde ɗon joni noon ko honno watten mo be yo ndaaru golle ɗe wanno hara ko fi Allah tun o waɗirnoɗe o jeejira ɗum ɗon Allah ɓe wi'ani jeejiren waliyaɓe kaariɓe ma ɓeeɗo ma ɓeeɗa ɓe inni mo be yo ndaaru golle ɗe waɗno hara ko fi Allah tun o waɗirnoɗe o jeejira ɗum ɗon Allah o tora ɗum Allah yo Allah yaltin en ɗo oya ko o jeejiri Allah ko yangana go yum makko e ben makko ko gaynako ɗum o yahay o aynoyaɗi ñalorma o jaaƴinaɗi o ɓira o addana yumma makko e ben makko ɓen ɗon ɓe yarata o si ɓiɓɓe makko ɓen ɓeygure makko nden yara ñande gonon o niɓɓoyi o ari o tawi ɓe ɗanike wari e dari ka dambugal ɓikkoye makko kanke ɓeygu makko ɗanaki ɓe inna baba ɓen yaray baba mene o inni on yarata sinatuma mawɓe am ɓe yari o dari ɗon haa weeti himo jogii ɓiraɗan ɗan ɓikkoy koyno taaromo ɗon wulla o inni tuma nenan e baba yari si yaro ɓe fini ɓe yari ɓe lutti noon ko joni ɓikkoye makko an ɓe yari o wi Allah si ko mi waɗirno ɗum ko fiima an ko hulgol ma koko wiiɗa mi ɗofto mawɓe amen ko ɗum mi waɗiri Allah udditan men ɗo men yalta ɗo hayde wi griw dirti seeɗa ɓe ndaari ɓe yi aduna on ɓe inni jakka na alakara wonɗen ko aduna wonɗen alhamdulillahi hendu fuɗɗi natude seeɗa goɗɗo goo kanko kadi jogino ɓiɗɗo bappa makko jiwo o jokki o jiwo fiyoɓe bonudu o rewi rewteɗen fof joni mi wakkilaki fes min bonki ɗum na haaju am o jokkimo o taƴiti o taññi ƴeew on sali few heege noon heɓoyi ɓe wela tawi ko ñamete ala fes tawi noon kanko mo jogii moyen jiwo on aro inni aray kotan kaari min tampi ton heege tampini men moƴƴi hara min faala e wallito men seeɗa inni wala ko ɗo mi habbino ina andi ɗum na probléme kono noon ɗa andi a reway ka réponse on tumati heɓa réponse jiwo on wawi awa o feƴƴi o waali tawi o wata hootude ko ñamete ala ɓe welama ha haqqille boni